i ngara no xeno ten mat pour pangatin xa qepa xe andoona yee o ten maaf roge fogaame o waaga lay in ndax i nana ke Fap Made layna no kay no ten folu njomof ndax i saafu itam a lay ni da paaxoom xana jeg ka andoona yee o kiin waaga no lay ndaa jeg ka andoona yee o xeyonoogin a waag no lay a refa qepa xe andoona yee ten maaf toogu pesa xe a qepa xe koy in cooɗong teen a tedas rek yaam njom daal wara ten a kep ref njom oxe adooxna o xepole adooxna andoona yee arbitre souffle anga xan fexey sikong no ɓay bo i sikira ɓay fexey bo a qoox ina ke a sesir to i ƴuug i mbi'angaan bo i njega minute rek o andilooxangiram lool o faado fole xan ɓisin mbisangaan koy o logo fole rek waru nafoox lang ke neke rek o fika jeg kim ten coono sax o faado len sikka rek yoɗin o logo fole a nafoox lang ke rek genoox kam i jeg ke i ñimatir o xaaga ref première o xepole andoona yee ça fait ka o xeene saay wu arbitre souffle ina refanga wa andoona xana ga de layo yoon dene o faado fole a ɓiskani de and am fo ten lool o xaaga faafanga arbitre souffle anga i ƴuug sesira ko sikira ɓay o saaxo fo ñamaako le o sagnanga ndik rek xan sikong meeke na kandale meeke xicangang o faaf rek farong det xickangi o faafa o naagaxam o faafa rek faya farang det o naagaxam o faafa koy sikang det ne rek a njawlante a caf o falengale rek o wondo iyo jafo lengo le njangka rek o wondo jafo lengo le njangka o xaaga ref tu deuxième fane o troisième ole te o puubu fa ref o xaaga soɓkirong cungkangi rek o puubu soom koy sawar um oxe na bufa arbitre souffle anga rek te bufidong o xaaga cungeegum Babou Cissé o mbelaan me simnan a paax bo xanne i ngetanga rek te lay te kii o paalo ey limma def kii limma def ten nam nu waagoona fi arbitre souffle anga xana gar tookof a jega ka te yoon teeg na ndaa mi rek xoxu'un a jega cadala te jadeeg na arbitre souffle anga a jadangaan a garanga tookof rek xana maafong ndaa koy xoox anum lool bo xan neke i laya sax a layeni bo ndiiki ngetanga saay wu mi daal o bufiidangaam a naax ale daal xana rok a rokanga rek a lang jofum fa wo a naax ale daal a rokanga rek a lang jofum fa wo a naax ale hen reɗ'u troisième fane to te reɗ'u a kepa xa andoona yee koy weke rek maafteegum gowe koy wax deg jokof a jala fa maaga mos ndeysaan ten andoona yee a mosa a jega lool ye andoona yee koy i mbata mena Fap maaga mos koy mbugo mbagtanoor ke andoona yee émission ne Fap Made fogaame a kim itam a fog ka andoona yee wax deg yàlla a jega ka fi'ig no fes to andame itam me nanamo jeg xa borosona ndiiki ndax i mbaga nangilwa ki maaga te ref ka andoona yee wax deg yàlla a jega jamono fa ne a tolooronga ma seƴne a jega na te fi'oogna no fes kaaga yo parce que ik a jega ga jeg a toloora njeƴ a tolooraga o mbiñ fam fakim ɓiseegu o koor fam le na fakel o refanga koor to ref kam o lang ole anda xile fam lek na fakel mi jeg mais a fakanel Hadi Diouf it a tolooraga o mbiñ a gima kiin bo o xaaga fa xooxum ke te yegata no xooxum ten soomo yaag i layanga njom ñaalit giigim we xana mbaatanaam xaq ndaa yit koy a kima ka ɓiseega goor ndax mam jaman joma ngoog te ka rokor astu jom takusana fada ndik ne geenoox pour o wonnina lang a jafeña kaaga ten a waro o ɗeetel no lam yit o mot caam fa xooxum a tolooreega o mbiñ a ɗeet xa pesaxe comme fak len layooga te ɗeet xa pesaxe ba ande o fesoleek ten moƴu geenoox no lang ole takusana nanga fada demi final quart de final fak la but ke feto la waago ande fak lek na faka koy mi jegun kaga o motam a fiye gan Hadi Diouf a fiye gan comme ne te laytonga yit njom koy kala lay o yenga faga ndaw ndigil o yenga faga kenaye commencer a o yenga fag ka ndax maaka layanga lay
o nanga reta no langola wara an ke bisa haro fo ke soɓka rono xa bo roga feet o yengo layo ferano tama fagit ka ya ñamud ka to njeƴna tamit ika jegu no maak wa a jega jeg xe andoona yee a refanga to 6 heures 7 heures a nanga fada no ceƴ ka oxe na jangka drapeau le nu ɓaalwa fu yaq wa wana no and maak wa kaaga ndamteegu ten taxu ye combat jeg anga de layonge koy njeƴ ne wo o ɓaal refo ke kananga fada to sipiro xano yen heure bo sipa fulay cung bo heure ne kafadanga kiin waagirango maaf wala négocier ngom ne bo heure faga fot i kaga ten maak wa njegeegu ndeysaan Fap Made yakarame a jega kima Adi Diouf a leyne fodaman lay tapele tey voilà fodaman lay tapele te jonga yara laya nano ngel oxe ke lay mbina wan mbele mbeɗe te nukur waagu ñaax a soɓa yit takusana fada tik ka yok to ne ñukur a fiya no ñaax naga pesa xa mbiya no langola joko njal Fap Made yakarame koy mbagtanor ne xaye Njom Ñaal ɗetiɗo Fap in maka mos o ref farit yirɗo yonum comke nam ga toke ano te ref émission Njom Ñaal fa ando naye pexe fe ando naye wiin we mbugo ndak ci ñoom ne ñaal ne xa ref ke laka taga bo i mbega émission ne joka njal Alaaji Sen joka njal cor gidma nuun to xeɗana nuun a roog a yok xaye ngaxe katan ne roog saqun yasam roog a fiyan na in ke i njema pour nu mbetanda in ñoodanda a qeeña ke yasam roog a yoka nuun a yoka in ndax keek oxu ɓeerna ten nanin te felong nuun we na ñaaƴa yit ke nu ñaaƴa ten refu ye we moƴor ina a mbaago mbeeñ a yaag ndaw paax yaag o jafole nu ngaranga soɓa in meek to i miñ nu jaar jaar gannaaw o xed roog a fi jam Njom Ñaal ne ɗik ref dafitum ten refu ye Njom yeng ne mbanu o faka mbino faagino aar yaam namo arit ka wiin wa andona langola sasa fe ref no mbine o fodna ndokof waagiro aar deuxièmement ngoor ke mbudik na a fek ngate a soɓidong ɗaan kiro refe ɗik ken koy a ref ka andona ye ɗomu a ref no saax le yaag o maak oxe andoona yee koy Njom na xa fakel o waago fuud ga'aa tok ke ngoor ka mbudik xa moƴong o moofit an xile ngelna ku xewna maaga xan wa mbanuna o mbaƴ yaam xana nga'in xan o wundu ɗaan kaaga yaaga jafe kene o njiriñ onqen nu nga'na bo a tax nu atin bo ɗapanidna in pour ino i mbaago ngeenooxta ndaw mosu nu mbaasanaam xaq bo jaf lakas njokama njal Fap Made Diouf sade fa njom di kono fogole ndeysaan témoignage ke ne njeg'una no ten ref champion fe Fap Made Diouf a ɗo yoon a ref xarit e njoka njala Fap a dundong ndeysaan itam Fap maka mos i njokama njala fa jol ɓasil ne kon Thior Production a cooɗa nuun koy dig daje na émission fa lakas jok